Umhlonishwa ke Makhosi Banze lelunga lephalamende lenkundla eManzini North lophindze ke ahole lona ke libandla lemalunga ephalamende labuke kona ke kulwa nemkhuhlane we-COVID-19 utse ke itolo waba wecala emalungeni ephalamende latholeke kugoma agomele wona ke mkhuhlane we-COVID-19 kanti ke Sibanze uvetile ukuthi kumcoka kakhulu ukuze sona ke sive simaswati sihambile embili ekugomeni sivikele wona ke mkhuhlane we-COVID-19 waveta ukuthi kude ke lokubi ngawo lo mjovo AstraZeneca kanti kunyalo naye ke utiva ke aphilile. Sizathu mhlambe lesingende ngayojova ngiloba ukuthi I did my own research ngakhanza ukuthi kulamave labeka nabo kuyimisa le AstraZeneca after clinical trials abese sayivula athi I say right nokuthi ke lokunye lokumcoka ngiloko ukuthi ordinarily vele mina ngaba wecala ukuthi ngibulale stigma sale COVID so nanyalo bengithi ngilobulala stigma now salomjovo nakusho ukuthi ke lokwente kwabalula basically ngile endorsement ya World Health Organization European Union nabo nje labanye labamcoka labafana neAmerica labafana nabo UNICEF mhlabhlangene lokuthi sibabonile on the ground and they are endorsing it. It would have been a little bit strange kube bebangayi-endorse laba. Sibanze ke uvetile ukuthi njengayo yonke ke imijovo lekhona ke lokufaka ikhathi yona ke kugomela tife tehlukene kungenteka ukuthi nawucetha ke ujova udive ke ngathi ushaya siyeti noma ke lokho lokwehlukahlukene kanti ke lokho kuhambelana nayo yonke ke imijovo kungasike ukuthi ngilomjovo we-COVID-19 nje kuphela. Lokumcoka lokho ukuthi vele akhona lama reactional symptoms. And I want to believe going forward laba ka health kumele ba educate sieve ngokuthi kungenteka kushoot up i-temperature ngenteka ubulawa inhloko ngenteka uphelelwe amandla just like any umjovo khulumena labanye including acting prime minister what I know so far so good ngaphindze ngakhuluma nalabanye nje lengibakhanzela lapha young people nabo bathi I so far kude lebakuvako umjovo nje ukuthi obvious phela umjovo uyababa and akhona lawo ma issues and I think the reactions ngeke afanane in the body yebantu ihlukahlukene others banabo chronic illnesses others nje butawuba right others kunema issues lathi nje kubo personal so that the reactions will definitely not be the same. Itindzabeni temsakato iChannel eMaswati nginkeri Khalusi ngamanzini.